Xayrlı gün dostlar. Bugün biz sizin bilen gitarada Firdus Timayev'nin yazmış düğünleri deyip isimlengen jırın qarap o'tiribіз. Yazdırılgan jırını yükleme boyunca koşup qaray alasız. Akordlar, sözler tasvirlauda bulur. İngilizce akordlarını qarap gittik. Jır başlana S akordundan. Demek S, I am, F, G, S, I am, F, G. Devam etimiz koşumda S, G, F, G. Көшәбез оң кулга. Куплетларны уйныйбыз арпеджио белән. Бас 3 2 3 1 3 2 3 бас 3 2 3 1 3 2 3 бас 3 2 3 1 3 2 3 бас 3 2 3 1 3 2 3. Келіп жеттік қошымтаға, қошымтаны ойнайбыз бәрі белән. Шушының белән безнең видео дәресебез тамам. Әгәр дә ул сезгә ошаса, бармакны өскә күтәрегез, каналга язылырга онытмагыз. Кабат очрашканга тиклем сау булыгыз.